Asambe na bema na kache wo. Wanka bibia. Bema na nka bibia che wo. Bema na nka bibia. So okay na ensa no wo de koma bema no se na wo pese. Bia o se de ma bre mi jaya wade ana wo de nsa ne koma bema no na wo de hunahuna nsa de be ya ne subi ne ban bi owo mu no. Ko be jai. Se na wo de na wa adwen ya muti a wo de nsa no ko. Sa na me ye ma adwene. Se me de ko se na be ya e bia. Me de ko se na be ya at least obesa ba back. Enye se bia me de ko se nka ye jai aware. He me de da wudi ko hunahuna no. Me de hunahuna no keke. Wudi nsa ne nia wade jaye ko hunahuna bema wo pema. Be ko hunahuna bema wo no waja wakwa ko hind die foforo no wo baatim. Wono atra puto. Sa bema we ya aka na asem. Watra puto. Ozo se me de ni se akoma no ne hu. Wono mu opekra na dabre. Nko wo ko ba bi no watumi eso otwe mpra mpa watumi atwe mpra. Na wine the culture sense anu kra no wo de nsa ne ba sa wa bra wan fa ringe ene bible ene won ye man ka ho no me bra panyini last 2 weeks Friday ena ne bra panyini me koye kasa ne nyam na ma me ne say mini kambra membra no oni mini pa o piampia me metiko say me fansa mra na ye nja aware oni mini pa na me se ma nyo bia na sabio no piampia me but se wonim de na enema esi ko entire ma e bia me den sa ne ye den e bai e na won so frɛ me se membra ni ensiesie ye ntem asem enu nti na maba enti me de koye no me koye na ma me ne me kasa se aware de problems ewum ye nyina obia wa de problems enti bia ono ma yenya abotre na me ma ye saa ama ne ba na kɔware na mbisa ne se oh waso wa ye dai ma ye saa ama ne ba na ware sabra no na wo de ensa ne koye no na edi sen me den sa ne koye na busumi numunie ekɔ busumi nsia na o ma me busumi nsia mu na o ma me be ka cho se wa ye saa ama na ba na ware aware enti minim se no wa ware ansa na me den sa ne koye na se me de koye ena wo ware e se se wo pese me oba ne metena enti ka me den sa ne ba ye na na se oba no e do oba ne be chia wo se ne mpena ni ana se ne ba ni oba ni opeso ye no ade ka betimi asebre wa na ka cha oba ne se oba ne wayere a wone na wo mienu ana so sa wo ma enti wo mpene so ma won sa ankɔware obi abatma me no minim nkomokro ne ne ba no ediye na wo ka che be ma ne se waja wo de ne nsakro no anya bia no be ma ne sa ba fi a woni ne timu bie mu be bia mo han dan no me pa cho da bi si wo krada besine ba chai besine fi hoda wo de nsare kwa besine be ma ne ma fi okra me bisa wo se me yere die nti na wo de nsa me wo mo mama ne na wo de nsa me nya woni bia da wo me bisa wo hwe me pa cho da bi ana na busuafo bia nso amba me ma me mo se bia omu baba be ka asem se bia ida se ye njao ba no na se nso no omu bia nso ensi wo ti me koye no ena ma me na ka se ne ba na ware na me san se sen ansa na ko frɛ me kunu ne panyini ababra kakra ti bra kakra so ka jam se me den sa ne ba na ha o mo pa enso no be ma de oja ware a ontimi ntra wo sa nto no do akwa ware na me se sa nto no ka jam se sa bra na wakwa ware mpa cho me ware sa bra na wakwa fampra mpa de sa bra no wanya be ma foforo bi wa bra bom mpa de because na woto wo twen be ma ne sa anya bia no enka obesen aba no maka asem mo atena se sa na ma me ne kan e ma me kra me so me friend de chaupa esi ni so Sunday on pa chaw e ma me kra me frem kru say ka o me settle bibia nti me kwa na me kunu panyin eyi pictures kire me say me kru na kwa wara kwa ye wedding na me see you matin to mbusam senti me yeden na me so menye bibia wonye bibia ye hwe ebe wo se wo kru anipa de sa wo ka asem a na fe wamma evidence ni ehunu se oh ampa ukru no opema ampa na emum no enye se bia wate se waware enti na won so kwan bi so na de agu nanimu ase no apart from say ukru no waka cho say ko ne maame ho kodi na awotwe na omo baye mpaebo wo mo dem ho no wokoba ya wo betetete nsam se wode oba mom na beda hodi na awotwe no ade ebiem na abetumi de aye evidence abetumi aka say me sai ko hu bibi sei no mo ho no me ba adwumam nti me wa adwumam o ya de adwuma me pama de okay nti me wa adwumam na
me feel okay na bibia me say me nkɔ fie na me kunu fie de ba me pese me kɔ fie ntimi na me so ma me nchen satam na omu yi some program bi wo Adum TV ntimi yesa me kɔ ntimi man kɔ ntanwumrem be 4 to 5 more na me kɔ na me ba panyine no ye fewura ne ba ne me ba na kɔ school so kyerɛ na to pon ba ye me bie pro na me hu say ya tete some tissue tiro bi egu konko ba koro vem ne abon pon da kono say na de na ya tete tiro egu konko ba koro be ma bone po en ye de ato ho enti na me de me ka say na de na bra po o de tiro ya e bebrebe egu asa enti me fire no na me hua na enye enti ho ana ye fero aba ge mpacha wo fa hua me mpacha wo hwene eti pampan pa mpacha na me pacha wo kotam ti wuro yi a wo ko hua yi na ne ye de atete se bia ka be yendai ana ye de adro bi agum na hua ya na ne kola passe na da wan ka be yendai Jumedie yeyi no live ewo Onua TV ti ba bia wo bia no wo betumi ahwe jumedie bi nso ewo Onua TV nyame nhyira o enti wo hu say ya bobo sa ne ma ne po ti ro na wo hu ya mu no ba chodie na wo te ye na de na hu ye de mi hu wo ti ro no mu ye access firms yey enti ma me ka kire wo se wo te de wo hu ne de an mi hu spams emema hu nsuo mpacha woni obada na me ya ase dia pepa adenti ma me hwe carpet ne me be sheet ne so timi nso me hu na ade no ntina me na ntimi ye fewura ne ba lady ni free school ba no na me de kire say rabna hwe ade we ma me de no ka sister abna de na wo kire no na me so da bi say na me free me wura ma ne say mu wura mu tina me de ade no ebisa wo no say wo hu say ye de no say asa no obi ada na ade apepa wase aba enti ye wo modan ya modam ye dan na ye dem matrimonial bed so mpachan modan ya modam mpachan awiakete ya wowo ba adwuma ebe enti me ye no na efera emfiri adwuma mbaaye enti obaaye no na me de che na efera say ye mentwa so ti me ye no na me frɛ me kuma no e ka chen sister Tracy say na bra po aye na obusa me say ada what the ho kame na na me say me fa me ho kame ne da na me say opa no an frɛ ni nwa no emsanti ni nwa no e frɛ no sister Tracy ni frɛ no no frɛ no obusa ka one ne kasa nti che na me kunu e frɛ me nti o frɛ me no say a bibia na na ma frɛ Tracy no e bo na mane no e de na Tracy ni betimi aye no ti me de me ne na hamsu bi nti o na sister Tracy ni frɛ no ka me say o de minyi be sheet no na me nhye no me nso no manyi man ko me ntimi yesa me frɛ me ofa abana man ntimi ofa pon adwuma o ba na me frɛ so o nhia me wo esi e junction so anka me fa de nkyere no nti me nhia me ofa no wo hia wo ofa no e wo na me pese wo gina na ahwɛ me ye wo afa de e bebo ba ma na mane de wo abobɔ ne boa no na wo yire ekwa adwuma wo adwuma mu ye adwuma na be ma wotumi akofa oba beda mo mpa so wo kru ni din de say Paul den Paul ata ye dia ta friend no pa ye den Paul en o ye adwuma kwa ye fa na fa first no twi trader ese o twi VIP sa asem yi a abena se wa eken Paul me de me mpese magi adi o because be ma de so wo betwe mpra na bi ni se nko akwa sa abra no akwa han ne dan no onya wakwa han no onya nko han ye ene ye wo chi no ti no se de ene me han dan na me kwaye no wo mu a me nya ti wuro enti ye twa ye ho aba na fe ya ba hu se ye ka kire be ma no waka se ye banku mreke ana starch ene wodi ti wuro no epepaye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie eno anu aso egusu amutie ensem sisi eya na yete sede enye nokre nanso wonua oba bi da ho ye twa ye ho abasisi a
Offer last meeting me hu one pa. Would be so, Nancy, I had a kitty. Ah, what? Abra Dr. Muzundo. Now we potty. Miss Soriano Pan, my hodo, my posuna, yammy, ya, And you hear Amuzupi. A bit twice here one time. I told them so, Nambiam can come, meeting Mukure, ye. I fed you and Tommy Yamwa, Nambi woo. We hear Amuzuke. Now, me old man, Nimoja and Timinia for Sunny, and to about Sorano Pana, Nasia Tata, Nan Sansoy titi. You will hear Amuzu garlic bitters. Now, Dr. Muzu Nindo one then. Debbie. And you wanted Dr. Muzun Kaye. Or one Muzu Eba Mesha. So we know Mojam near catch us our malaria. No Mamuzu Eba Mesha. No mom Shannon so. Said your mark Quadanu for any wa bawa fro. And Timmy num Dr. Muzun Roibi. For 0247 776743. Dr. Muzu Eba Clinic. Mauji here Chalo. FD Arira said the encrat sway Ajia to Muse a year. Mechia for 2,000 bookshop and stationery. So was Santimantem ha. Now we pay a woman Mitre books. Adabema woba esuya dia. For any tre for 2,000 bookshop and stationery. And woman wo toni nanso Ghana Education Service. Wajia tum se a ye mathematics, science, English, and also social studies. Our woman who do edema and kwada e nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools, afe nursing training colleges awudu ni nyinano. And woman be a wo pediation wadian. Ebi wo ho. Se wo penin kronkro na to a. Se wo tun so apoton so a. Eno so akwanya da ho. Calculator, marker board, drawing materials, mathematical sets, exercise Se we need ready, I would have just ready, okay, any problem. Would it? You are a office. You are for 5 years and go ready. So the next 6 months, the next one you will have to survey your care. Then we are ready. My go back and why? You understand? Why? Until they were having the new dream plan as of so far, but good is jelly. But I prefer rice in the 87.9. Aya uti Akoma FM 87.9. Na jumedia yinsu de and ya na wa winim edemu live ewe ye Facebook page. Ye Facebook page ya de enche na ya de data no eba beto so yaka se mo amohwe ye wo Facebook no ni YouTube ni ade no mo hu hia ya pa. Nti ye mamu data wa mo scratch enche ya de beto so Facebook ya Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. Yakwa ahomane so na Monsan Frebium. Ye fra bema no, ye nua bema Paul. Ya woje drobani, ne ene na de komo ne bisa sa anya bia. Dia ne yire akan, enukre bi wom. Ana wo ba na ye biribi no oba ne ntimi nka ne de na ode ne na madum ne adan. Because me hwe me sister say one pa afo animu a. Say wa wodi ne amasie o. Say one powerful. Yeah, friend. Hello, Paul. Yes. Yamo how?
no. Akoma mu nsɛm dwumadie so ne bɛma na na apɔm te sɛn. Wo drive wa ho. Yo, wonne. Hello, Paul. Yes, Nikiran. Me bisa sɛ wonim abena sɛ wa. Me pa twan ni no. Na wodi ya no wonim no kwan bɛ so. Betumi a kyerɛ m kakra kyerɛ yɛ. Me pa twan me drive one of station for frame. Me pa twan ɛyɛ anya station foforo. Ɛyɛ na money na kata isi me drive me den masan kata bi man. Pa yɛ sɛ wonam kwan bɛ so. Wo drive free here akwa he. Okay. Yɛ sɛ he na wo drive free here na akwa he. Me drive me for friends and go so be akwa akra. Pona wompake sɛ we de anya passenger car wompake kakra ne ani nkomo me passenger car ni kra me ma me passenger car ni kra me pacho Paul hello Paul asay akate ko no ba de be san frɛ no Paul drive you one drive ye enti ye ne no ɔtwe ne mu kɔsoro ba fam asema oba ne ka no ye doubt ase ye hunu sɛ niema bi mu na wo enti ye sra fa ne ye eni nkomo na cheche se de enema mu sitie abra asa wa ye suro obi ana de wo asema wo ka nya no krenti wa bohu mo mi mo abra wa bohu ba che mi mo Maa Akos me pacha on ye best brapo of friends Uncle Paul oboni din kwa na mani age kwa Uncle Paul ewiase wo de bia Maa Akos me ka asem bi me ka pastor de betu so de bia nti mama efese obi be hyew se ya de bi ene se nka wa wo de wutiri ene wadwen be dwen se ade we na sese meye mu de he na beboa wo hwesesie no Maa Akos na na hema wo na watena dwam ena wo be hye Paul ama Paul ehunu ne sese wo ye yes ewiase nyina etie we no Akoma FM ne wo no media general ewiase nyina ye de ya capture baby a sese baby a wonam no even ka no kra wotim no se no kra so wotwi passenger car ya sam no obi ye phone station asum a o tie program no so ema ne nyansa Maa Akos pa chobe wotena si ye wo cases bi wotema asante achima gogo no ne ade we say onim se ebi a obi nhunu na kira kwai but after the program na we be say na ye baby a wonim bia etinka eni onyama nka wo mu ne se me drive enokre na so nka ka bibi kire wiase a etie wo ne se Maa Akos wada roma asma be ka me hu de wo be ka nyina be gitum na so se me de amanfo nkwa nam to de wo hwe nyambotre ma me ebi kura me du ha se ya me gina na ye di nkomo ana bia me pon nwumre kwa ma mefrew na nkomo bi obi a ye di efise se bi o abaye ye otie ye nim no wo na wunim no wo na wakoje ne fre busua nsam wo na busua de na hye wo nsa wo na ne nkwa ewo ho wo na betumi a kire ye die tia nanim ye akaka e de ma wo ye na no ye wo ba na dane na so no se bi nya me condemn ba ena nya pastor Julius ba ena nya Maa Akos ba ye wo ba enti ya na mesre omo ma ne nye te se asa ye yire wo na nsa no ye de se wo ye enye fe se wiase nyina etie wo ena me drive ne de ena wakate na bia wo drive afa kra na wo se ye Maa Akos bisa wo se e kwan de yin so na wo drive eno kra na ena wa obi a wo drive se me wo me drive me nam nkra kwas na bo enti no gise eye de ne ma me ansa na metumaka enti mesre brapo ye de ne die mawo because man come see me bro from broni abube say we can run but we can't hide obetimi adwane o na ni ba bitimi sie enu na asante force wo dwan nyame a wo hye na ase ti mesre Paul on fa ntutu yie ma ye o ma ne nyansa babaka say Akoma mu nsamfo ni ma ni ne yie ye pa ne chopa me da se condemn enti Abraham me ma ho na ye ne Paul Uncle Paul ne bra edi nkomo ema ne de asem bi eto yanim ma ye misa tiawan na fe voice ne wa na mo mebo ma ye ne ntie de Uncle Paul bra ka ye no ye nsore preko pe me kanse metra wa bra ye nwewra mu da bi Paul ya frau se atiefo etie ne yarefo ehwe nyina te se Paul ka se mo station bi nya station bi pa cho ye ne ye frɛ wo enti wo se bra wo hunu ti wuro no a na eniema bi wo mu no a mu bi sa Paul no wo se na ye starch bisa no me yes say me ko frɛ me wofa aba ntimi ne mo fa e ba ya be efie ne junction no so mo fa ne ka kyerɛ me say afi na me de first
complain aba nanim enti wo de minjai enti me wura dem no mi jam of an kwan me wura dem me koye no na tiro na me ka se ewo konko ba ko roba nim na enu na me kunu so ekọ oh sabe no abema so afa ekọ no abefa ko enti wo kura wantimi afa mpem wo kunu se ma behunu bibi sei me pa chokopem na nyina wantimi anka kire anka opo se me behunu tiro bia na spam ewom mema ho nsuo ewom me bisa no kra no onka wo bisa no me bisa no aden we misa obaye no oba fie no ena one me be ham so se bibia ni ana me ma frɛ ni nua ba no e kompreni ma no eni nua ba no ede na me kompreni ma de no no betimi aya no na che se ni nua ba ni mom wo wantimi anka nche wo ya sure so ko hunu sa de no me pa chan me pa na dance for de me mi so dance for ba oba bia ni ho a wo be kwa hunu tiro se ni kunu no oba bia beda wo mo paso wa bra wo ba wo adwuma mu na wakọ hu tiro ne se be ma na oba bia da no de apepa ne ho nsuo wase me bisa mi kunu because mi bisa no ko nka no kore sawa ma onim aso ya America mi nim se wonim na wo wa mi se wa fa pem no ne de be ma no wo hunu hwe me nya so ko hunu bibi sa sawa ma me hui sawa wa ko hunu ma me hui sawa wa hunu me pa cho me ada na wo pese wa wade ebegu ntia wantumi mi sa be ma no sa ne ma we yana sawa ma na wo feel say obi wo hunu sa ne ma no na obi sa be ma no a be ma no betumi agya wo Akoma FM 87.9. oh sawa jai pa esu sawa jai ya onya ware po wonti sa asem no bi da mama te enti kwanya be ma na muso nyina no na wo suro na be ma de oba beda wo matrimonial bed so atiti ro e dia pepa sabe ne be ma ho ensuo no oba sabe mo fa ncha me oba na sensuo ni nyina mu no wo se na me misa no ti oba ma no nko emotionally onye wo se ya no wonku mu a be ma no ne be hu no se bibi sa wo ho na ye wo ne be ma bi na be da ho a eti ko de be chawo se wa mi hu Debbie be ma no akọ de be chawo na de anko de be ko misa ko be bisa sidi enti no wa misa be ma no se me no me di card to makuma no enim e ma wo bisa no fa bo be ma no so wo bi so wo no so ko hu ni se ni kunu e de oba so no ne da wa okokan be ma no be ka so oboa because ha be no sorry ba ni so ahye boss to wo be so ne sabe ne hwa wa moa wa mia ne fe na ya dance die so akoche no so no oba bi dan paso we say me dem ko hu ni spam so no be mi sa na hwe obetimi aka se bibi na ye no no de pepa ye eno so and don't think I say bibi na ye no if say me hwian me ma the second person e hwian me ye fi ra kran so ya dance e ma mi hu say e spam nye bibi sawa wunyi ni so do ho kame Uncle Paul sawa wo do ho kame no ma me fa me ho sawa no obi aka wo adwuma mu sa anytime bia wo bi sa wo bia no se wo de manual ever ready enka wo adwuma mu adwuma no bia mo fie no wo no ekwan wa pa che wo mo chi he ya eti go wo de man dem bia anka be me se ne kondo yi enko betu ya fro se eraba krache me kondo ade no bra ye wi a wasa akwa adwuma ti di enti no fo ba be hyem dem eno ne da wo do ho kame no pa che de bo no kro obeka se de me fa me ho kame no obeka se de me fa me ho kame so de man no pa me de mama ewia pa cha enwumre me de mama anadwo pa cha o man impression ene eji se bia mabu minsa na se bia se bi okokwan so e de a ba ofri kwan so ba na obisa nkwan de a me de me ho e me man ta aka se o mo befa wo no yire numachi a na che se oba no ye e de ne ho kame wo mo onya sho obeka o minye ni bida wujidi bacha ma ye hwe wo ware no edi na say ansa na anaboso mi say mfie say ansa na be ma no e start ne masem ne masem ne de metimi aka say me wo me ba panyini no me ba panyini nya 1.5 eko 2 years no Utie Akoma FM. no hu say but won ne hwe mpra kakra ansa mo be ware bacha mpra twe ne mu no onya masem na me hu wa hu ne sa bi da bacha mo be ware ye no before wo be nyinsa ya be wo ba no na wo hu ne sa ne ma ne bi wo kwa wo ye sabe me se mo fanche wo kwa wo ye no ye te wase me bacha ma sete mo nya na ye ni ye ma wasete
What now? My year to me, a pam was singing ye be alcohol, ye by ye te was no, a train sacra, be a baby and not sabio, a moi, I ye ho cacrantina beman enjoy it as a festival. We are pamoy. Me pacha. Ye pammy, me pacha. Would you be? And sacra ye be a mat said you know, what was your command here? Me pacha Debbie. Or baby or what? When you worry, bear may be a pet, not fair what's the other. It didn't was like a true. And to my bonimu. Nata de kakraka ade ya say be ma we de ono ana menene tie we de say we de sana be ma na oba no hu se de hu sitie no wo nyina ko no be kwa bonte mpa chawo wo kwa ware wu wie na wo bet na afie no say na no wa hu siesie tie anya wo asem ye ka asem wo sere kakra hu no adwene ho abena something is wrong somewhere sister my boss am bi so hu no ba cha Debbie anya na ka kire me ma hu se de na mi se me ho Utie Akoma FM. Se bia ntama bo bia na me free bat house and e bia me ra dem as that me fa ntama mbom se me kwa adwuma me dress na maba me kwa adwuma sa mu fia me ne me man me nu anasa me ne me ba panyin kwa ene wa on pato what saying paso sakatu Bacha Debbie. Or no crab, no for crash a Debbie sign say. Aden a dema and I say, Johnny, no, and I said, then. A catch say, a bien one of my. It is okay. Yanni Bema no enya Bema Uncle Paul. Ninia Bema etche train komo. Emma Nika sembi cheye. Enya yankwa yasum. Ya pesa baby a wobi ano a wo hwe ya na wutie yen. Facebook, YouTube, Kings TV or Chrome TV or Ria TV. Baby, I'll show you piano. Your person won't suit you. And Pasha, only the unit come up. That money a driver. At that time, not driver at the creator. The honor the MSC against some people coming in Wamawali stadium. Now, who to me, when you were bushing a 4 days, such must say the bar, the mammy, the mammy no more say, Pilian, Kuno, Muku, our Lemo de Shinapo by one Fakawa, Mampa, way by Bramba, Yamio Muka said, Pia, Anya, the mammy, I'm a pen. No far, who come one Mochia, any of Barno and send me a bar, normally in Sanabai. My young boy, old to make now. Namepacho, or modern Sanabai, and one Busian, one Kobusan, say, a dear some years, Entia, or Barno de and San Abba. No call them ye, young Kobusian, one Kobisa by my friend, my brother, that says, say, no Barney, and two black as a being. And no, I say, our real dear, put to me back. Enti, one for one, and come home. Not just say, one for one Bible, and come not just say, and simply a day. Oh, the battle, I would turn about to meet you and a monster or move. I've never seen a say. They didn't know modern Sanabana Montanas and Amunziesi. One thing is about the bush for Nangatano. Our area in one place, common principle. I don't know for one person. Me brano ne me kasa bebre. O ni nyina chunumpo no be ma no be fie. Wo be gie di so ba no tupun se. O ma be ma no nra dem wo be yuna ta ye kwa. Wo tupun wa mo ba be ma ne nra enne ne ma nyina. O sa ni nyina fa. O so mpa twe ma no. O na no won kwala. Tu fa ni bibia de koy. Me ba ta ka na wujina obi. Na mi ni obi. Na when the car asa me chira o se na abna tupun ni mo so ani nwura ho. Abena no ba ha. Na bi bisa no no ale no to no ka kire me se. Onim so be yi TV ni ade na agboto tupun se. O ba no nwura ho. Eni abusuan na mo mpa abna asem. Na mo mpa aware ne so. Ya bele so pa ya ne kwaji aware ma abena. Yiti America to say abusuan mo mpa abna asem. Mo mpa se abna ba ware Paul no. Efri se abufu de e wo ho. Enti adenti na obey abna wo de ring abada. Ring no amfama. O de nsabada. Ring ni ya bisa no o se ayela. Enti de ya me ya mi de abusuan ho ya wo se. Se asama ba na abna brade ensa ba ni Bible as aba. Obie ntumi anya abna ho do. Akọ na busuam. Akọ ne ma ni bia mane ni ne bia mane. Ana mo so mo je nsa no di ku hota na man sre abna busuafo. Mo anko abna busua ho. Mo anka se bepem sa amri. Utie Akoma FM. Hi Akoma 87.
no eso ano agu a wutie ye ne Uncle Paul ne brother na etwetwe nkomo no nti se wo hu ne se de nkomo twetwe ne mu si koye abna wone wukunu Uncle Paul abusua entem mu relationship e wo montem say na sitie me de me ne wo mu bia eni asem na me mfre wo mu bia nso enkasa nti a o moda until say asem yi ba ye a me wo fa mom na efre maame no efre mekuma ne uncle ayi ne braka kawekra ya mfre ne da enti no maame ne mekuma ni mienu na ne ye frɛ omo enti no minim ne enti a ne bra no e ka sɛ me ka sɛ me mapo enwura dem the last time me ka sɛ me mapo enwura dem no mu ye na me minister ekɔ ahodwone ye ba no sɛ me fa key ni ma no no onko yade e wɔ dem na mbusa sɛ e die na wu kwa akɔyi wu kɔ yade twɛn me de key beba na de kra be yi no yi na mato epunu no ade na apam be ma no na me mpam no sa tam no watu because be ma wone ne tie na wone ne da na wo ka kye ne se ono ba efi a wo han de amamu na wo ka kye ne se me mfa ki ni ma age se me ba no ababie di adwe ne ba wuchi de nta ma me kan sa ne se na ne ntade eni danim ne ntade ni danim ne mpaboa anim ne niema ni da mo esi ame no ka se metima ko bie pono no ama ma we se ne niema e wo danim eye ne bag ba ko bia me ka se bia odi free tema e ba ya na wo danim na me ka se bia TV no atwe ne niema ne kwai ne niema ni danim no atwe kwai fa wo kwatra ye no na oni niema wo danim no wo niema wo danim na o twe niema na wa hunu oye okuta bag a ode kwakwa so nti tambia ne ntade a ode dress nyina egu ebi nso wone ka mu nti na oba bag ni mu de no na ode aba nti okwa na osa ade ko say bia me wo odrop ana say bia me wo bag kese a me niam agum no ne bag bia ni dan nti be ma ne niam ni dan no dabi okay nti e bia na sabre no ka se faki no e ma no no mra na bia na ode niam na ebegu dan no ma no mfa oso obeyi na ade enti na ade na no oba abeyi no me tan se dwen hu se ne niam ni dan ne mpaboa nim ti de na obeyi na that means no obepeja ni TV ne fridge ene ni konya enti na eye wo wadwene se sa ne ma ne no obefa no si na me so me ka se me mfa ma se me ye nwane e hye fridge mu man kola no e mo fra no be hwe TV ye so betena se ene ahwe enti me mo mfa sa ne ma na wo susu tie ye wo minimu se ene wo mi susu se eno ne ne ma obeba befa ebia na de wo susu se bia be ma na be ye no ebi so ana nye no na oba be ye ma de nta me ka sa ne se obreme be na kese baako o se no ne director ne de ma o nti choka chem se ne director se on fambra nti ma me so me fa che ko busa na se wona dwon so ona dwon ka se director de ma obia nti o de abade a wo de nti no o yesa me mfa sa be na ne man director so ntimi ntwa de a won fa na de mle no enam ka se me mfa ma me de ne sa be na me da ba so kwa senka wan twe a won se senka benya dance bia gina so senka wo de key ni ma no a ene oban no obefa be na no ana so oban no obefa ne niema no aka no a ke senka wo bibi gina so se me de key ni ma no no obesesa niema se but onu betumi de ho agina so aka se enka me ba fie mpo na me ka so oban ne ma me key no oso ma 7.9 Wouldn't say, when you man in your baby agina so, then Kafama no mefa, and can the man or some frame you. Some faki mamma de man no, what best sunny, Bernan in Yemen na coin, can win us what? You say, Berman bet me a planning before. Some quarter in your money be good dining. Man, no fun in your mammy. No, how will you know? How will you know? Ube who know? Because one farmer into no winning your baba yet, our demo. 2 Bema ebraya ene ne din komo no say ukosesa eniema bebre oti ye ade ne ma na akosa me nsesa niema unkotwe bema ndem niema me ko dan na me ni nitime no ma na me da so tisesi ye nti niema be na ne bra isi ukotwe ye ono ne ka TV ene nkonya ne fridge no
ene mpa na me ne we da so eno kwa sa free hen enu ma na yete na onu tu jaaye no ntimi so nkofa we me nkofa bibia nkwohwe ne ma free ba me nkwohwe edan na ye han ya ware ya yetim 5 years enu ma na me da so ti se ene abra ne ye wontwe ne ma onwua ne ma na wofa ne ma yen san kotie voice a etoso emienu na yen hwe de no so ewoka ye ba enchi ma bedwafo bebe abera ni asna ti aware na no ne no ba yi o ana mi kan se enti nyame ni mu nie mu ankyere wo do ankyere abena ma ankyere wo do ankyere abena brama me kan wa de na go try aware na ya kwa mboje ni bikini na nkasa no ne ma me ne papa mo so mge Jehovah witness wo ma pe aware fi to mo ko ma metina aware na ase o omo amba metina aware na ase ne wo fa na obetina aware na ase no ono no Sunday salba ase aware no mo egu no ya ko hu ma me be ni akobo na mane papa be ni akobo na mane omo ma bigala na omo ko Jehovah witness omo mpelo mo ba no mbale ya ja aware no mamba wo fa no oje aware ne na de salba ye nti no bi ko hu ma me be ko hu papa be ba to what me ase nti bi ko papa wo no ma me no me be se so mo aje aware amaya na nti so wo fa no oje aware na nkasa de nyama na ba adam ya pani bia o je wo plus only child kana fe me pa so aware a omo ware na papa ne ma me so omo mpene so eje aware no ma aware ni di mu ne wo fa no de nsan ba ye no enti problem ba ye mu ko busa wo fa no amu no de nsan ba ye sa aware no mo nje nti wo ko no wo kra no o fiu aha o mu de bufo na so fi ya so ko yo o mu de ba ya so pra na jami gan se ebufo na aba ebufu aba omo ba omo wie ye no omo sa ko omo fi enti ne omma wọ́n ní tí mi sá kọ́ ọ̀pẹ́m ẹ̀bùsùn ní sẹ́ ẹ̀bùsùn àbúnánsá náà ọ̀dẹ́ báyẹ̀ nù yàtí àṣìyẹ ànánsẹ́ ẹ̀dí àtẹ́m ní ẹ̀sìyẹ yẹn ṣe ṣìyẹ ọ̀ní yẹ̀dí ṣìyẹ ní yẹ̀dẹ̀ yẹn ntẹ́m wọ́n yẹ kọ́sùn náà sẹ́ká àtẹ́m. ẹ̀ǹtí fún ẹ̀yà nkọ́ ni sẹ́ wọ́n fa no báyẹ̀ nù ntọ́kọ́ paa náà ọ̀dẹ́ báyẹ̀ ebufuo ní ọbẹ̀já nsẹ́nu sí wọ́ mẹ́mà mi kutu fún paani kẹ́wò ọ̀sọ̀lẹ̀ sọ ọmọ mbẹ́sí ọmọ bẹ́sí ẹ̀mí bíyà lókè fọ́ ọmọ bíbí kọ́ àwọn òkọ̀ nù ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọ̀sẹ̀ akọ̀ nù wọ̀ ọ̀n fi wù nti mẹ́nàmí kọ́ ebusua nù wọ̀ ó tún kàkà àkàkà ó ń sọpọ̀ ọ̀kọ́ra ní ọba ní jìnnà ọ̀kọ́ra ní ọbẹ̀ má polisi wá ṣe lẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀ nti no dábàá bíbí nyina kyerè kura no wabɛ fie ɔbaa náà tuntun sɛmɛ ma wo nwura dan mu ne bíbí mu ɔfa yɛ ogya bíbí ama o na wakɔ lùsì dan fo nti no wɔn nyaba no baa no pɛ tututuo bi wakae abɔ ɔdidwantua ɛba sɛm si abena ekyirɛ kura no ɔde dɔtɔ ba bɛ last month yɛ no ɔbaa ɔyɛ yɛ no wɛnu no ho nam sɛ wɔbɔ ɔfa na ɔde baa no wɔbɔ na amaneɛ sɛ wo baa ɔsi de bi menka ahwɛ nkyerɛ m sɛ kɔfe ane kɔfe ba bɛpa kyɛw na ɛtam yɛ kɔ asena yɛn yɛbɛba yɛde no abɛdi asɛm akra ne kɛkyerɛ no no na nkyerɛ menka bio sɛ ɛsi a mebrɛ ɛfrɛ me sɛ sei na abena ayɛ na mesɛ ɔmfa nɔma me na membrɛ mu Utie Akoma FM. Utie Akoma 87.9 FM. Kings TV, Osei Chrome TV, Onua TV. Facebook Akoma 87.9 FM. Ewan so wo fabi Facebook. Mrs. Subium. Eya Akoma 87.9 FM. Facebook. En kwahwe Facebook ewo ba bia biem. Eya Akoma Wadaroma. Abna. Ma. Brakatu. Ma. Mo warrior no. O ma me no wo papa ebae. David. Wo ma me no papa ma Bacha David. Boni be na no wa ya wo ma me no papa se me ma wa wade De time ma me no papa ma amba no me di kan fafuru na manyin senti no me ya sorry mra etu me san yehu asori mra aha etu me san ti etu san a entina me ntime no mo no enya nkitahudie ntina ma no papa ka chere me ofase onyina munje aware no tim papa ejina me ofa ne jina mu ejiri aware na se dia de ma awade na sisika ne ho ne ma nyina no wo ma me no papa so mbe mum wo ofa ne so mu ye mo de ma me ne papa na am wo munim ti wo ma so bibia mu tim me ofa ene ma me no na ejina mu eje aware no etiri nsam so mu ye me ofa so mu ye mu ko me ofa papa ho enom kodi nkonta one de minim wo papa no wo ma me wo mu ama me pa che wo ye hwe wo mu tai wachi se kwa awade ma ya waru wie no na bibia ni hobium o mu tai wachi kama wo ma ama de but utumi say distant they are distance away from you but na ni nyina mu kra no no spirit edi wachi
saware ana wo mutu wo fisa ye wofo be ma ne nko ye ho anti no enka be ya da o man ka bi bisa Akoma 87.9 me pa cho ma bedwafo bam na emom no sema fa na wo call ya ye kan se sofo ma me bi so odifo bi kan bibi kira ma wakwankyere se be ma ne meye oh baby ametna dina so na me fie ni ana so Utie Akoma FM ne ye bon pa na maame no me ka kire maame ne se me ni me kunu agyan but me say here me kunu back oh aware jaye ye mu and also when the me trinsa me trinsa amount to say and no mutria nti menka no mumfa nye bibi onfa mompa ye mame na me frɛ me bra kwaka say ni refi nti ma me frɛ me kunu no and be say amount to say and no mutria for me trinsa no so on de on kai nti bo ntimi anye amamre no ane wo na wo se mo ye okay be ma no when muja ye no ka che wo say wono de opeso wo ware bi no wo all the regions na mo ware no ne ye ware ni nyina no kan di agro say obe ware bi aka me on de oya na asem a oka enti na me mi say e ya agudie but again no ware but me enipa de e wa komamu na abusu na pia no enipa ka cha se me ware bi aka so na ga so di agro se wa ware bi na ware bi wa ware aka ho ana waja o waja me se de na nyema ho yenko me de ebi o ma dwen ben ebi ni sa ne brand e ka se ebi o mo kwa ware again no e na ye me ya but Utie mo Akoma enye o mo nta se fine me no mabu me kwase anti o mo do mo mfo mo ho no wonko but enkura ne de okay on hye enkura no e se enya 3 years on go school okay penye no so akra okọ 1 year ne chop money nkoda o akra hwan ho o mi minister ho okay chop money nkoda nti no on hye enkura no e se da bia do wa akra no ni school ni canteen fi week no on hye no wa ware foforo npa cho da okay tina se e mame nti wo dia ne se on hye enkura no e ma na me enshram ya de tani se mame ya de credit no to so me pa cho mo amuwo voda no na eteti go no mo ne yetumi enya scratch card bi ne eto de bremo na emomo no yebeyi dakuru bia no yebeyi top fan baako share baako na fe yede credit no wo a wo de ye MTN no na yede amount na minua baby okay ene yede ma abena Jane ono eye share ye hu se shares bebre wo so te me ka se ye de mama komako ene ya abena je no ochina eye nipa foforo enti abena e wadawroma mesrew ye wi abomode na efreme producer 0246824549 0246824549 nefa wo number ne ma ni yenye transfer no emmaw wo phone ne so china ye wo share na to fan for Friday be ma no na mom no Vodafone dia no enu yede ba beto so no okay yede Vodafone credit no yede atoso Facebook and 10 times so we 10 times so and the TV stations ring na wo bia hwe binti obi aka ho bi and the screen no so me so wo be wi ni na ma ya hu na ya hu say wo na wunya na ya appreciate mu and that's one no and that's one no we dey we smart na betu na we no star na hash na wo mu no we dey fast obi wa no onim de betu aso na me ba na so na ana ukuta 100 phones so a obebo afena na etwa na wa sana abesiso o mekuta am da boy ya panadem enti idea ye bi mo enti Vodafone na da so no credit no me so wa da ye fast what ye fast ma wo sanko enti wo benya no wo wia no afra ya ka kire yen say wo na wonya ye why na ye wia ye hunu nipa na onya ye no wia ansana ye de etetigo no enso atoso Pastor Julius Marco papa me nwa kwa ba yeah na ma ye hwe ye ni aba abena sewa mpafo brakatu Marco say ankrepo abena sewa ne ankrepo mam kenkan messages kakra ansana Facebook phone no bia basopa inshaba Rocky o se sewa please see maame kunadu
Areta Buanzi and Bonzi and a job ata for training. Why? Oh, okay. Also, emergency. I'm so Rebecca Dupokun so said the guy. And Ohima Brobe. In 2021, you are soft say, Ada sister. Soft to say. And Sarah Ghana, also say, Sarah, she is too soft to do. And Ohima bro baby, okay. And Ameya better. Or Bamoninia den why. So Munina who's a woman, and Augustine also answer, or say, Abna Sewa, I hope the ten is very rich, and no, sir, Equia Augustina, or say, please, can't hear you well. I'm saying Satana voice, you know. And Ken Razak. I said, don't say that, bra. Doctors and so I said they are wicked. I'm saying, Nini as a most supporting. And Zubela Abdullah. And also say, please share. Leon Leah, or say, I'm watching you live from Dubai. They will defend their brother, Rebecca Dupokun. So I say, Nipa. And Evelyn Obapa Edward, I say, I'm beginning to think this woman is not as innocent as we see her. Okay. Or on a home, you said, yeah, very. Now, Eric and so I say, wait and see. Eric Beffy was say, wait and see. My grandma said, I can we are not Yatwaso. Makona, in fact, Uncle Paul, and then the Asemi, I go a new man be bring the womb. So and now our arena normally say ye kwa mako the percentage of abusuan for a peneso any woman peneso no ya na fan baby na ho hia because we betima ba say kwa ware na bia wo maame bia wo papa na omo peneso bia wo nua bi na on peneso esese wo busa ho say edi enti na on peneso be ma no hu no de na asinti on peneso ana oba no hu de na asinti on peneso say wo free say Penia won peneso no omo nhede ni nyina so papa bi enti no omo peneso a na opese okwa ware na mako ahai esese wo ye Kristo ni omo mpa ebomu ye den kire se unim de ombetimi aye no wa akire ama ebia affect aware na we den o kono so we sister yi aware ya se abna sewa aware ya utimu se omo aware kama sa suman ya be ma ide na de nyina na onim ahyase no ye hwe asori a ono no eye Bema no una Jehovah Witness ena Bema no so ono so kwa sorry enti now no on say ahayi kra no sa Jehovah Witness aware ene other churches no on say doctrine enya pe enti ya na entiase enhye danim ubusa no say o kan semi say Uncle Paul ebusa eka chen say omompa emwa no edie na Uncle Paul ehu edie na ote enti na osusu say obompa ye bia na ommo eti hona bibi ekoso eti mimi hunu se mako ensem na ye kan sa no huhu nsem kakra wo mu a ye hia se ye dom suko na ye hunu de yakọ because oba won be ma tifie edu be be ma no se me hunu wani ma na wa se kakai se ye mpa se na ohia me sa ne mo wanyina se twamfo nyini ma o sister yi o hunu se bibi koso wa ware nim die na meye ama sa ne o ma no ida se me hunu adekode ana me hunu adekode mako sister ya yemfum so bebre o wayam fum so bebre na emma bebre nso ya sa kire se aware no empen bebre ya nka ni yie ma nya plan B ma aware no se emma aware gu a emma ho tire wo mo che emma fi se he o do pa ye bang man wo sike wo wiasem nyina ba se onu kuna aware gu a de ntia ho ba chi wo ne ma Akos enkwala no be ma no betima hwe wo mo but enkwala no o ko ba bi a wo mo saw okwa adwuma na o maya enkwala nti na homete ba ba man de wo ye free no ba hwe mo ko hwe mo te sadi nka aware no eda so ho no enti aware begu a wo ba no bremmo enti misusu se o ye oba na se oni be ma etu na mo na wo sha se o ye odan ye bi edi a ususu se betima egu aware na kan yie mu a pekwan papa bi na fafa so diama abna se wa ebre sesi anie be ma na sha se obobra o fa ma ni ade a wo kan okokwan so ba o medafie wo tu afrifie de o ye nyina nya papa ma ko ba se obi ja ware na ye mfa kwan o fa so jai no no se ofiti ye no watam ensa na de akọ abusuafo omo pacha kwa wo se wontia sa ware na na beguo wase no de hunahuna be ma na mako be ma wasi adwama mo kwan so be ma wasi bone kwan so ye de ensa ko hunahuna onu mo proja brother o pe wo ja o dada o enti ye nya ensa na de ko hunahuna se mi hunahuna se obeja na se onye enti wa ye mfomso se otu sa anamo no na mfomso wa ye no so mako wa nya boafo na nkese se onya futufo se ebia abna
yentu sa na mo no se be mo anamo se no otu a ma busafo nyina yenhia na yentoto ne mfamfa kwan we ana kwan we so na entimi moa na wo de nsa ko sesie ya amoa wankasa wo daache but wanya obi amana na ne dar na sa ena ma ko ba sa ba mesra Paul Uncle Paul se na ya kan ma ko de bia meka oni oba atena o jini fra busafo ho se wo fi se ebredu se wo ntimi ebiema the right thing to do is obesa na koma busuafo but say we be treating it sebi onye nipa de ye nya na sa baby apo obi omomode na yente nka baby o hye biara wiase nyina atenenka omna mayi ne ho no yiye na emma na nim onyam enkoso nkura no e chen de oye no Mako ma ebre na ema ye kataso emuaso yewu wa ware yase bebre unse ma yese ade bi wo ha enye hwe enkwala ni nti menkata so enkwala ni nti enye hwe yenhwe ne sen obeya tenasi 2 good years oni ni kunu ena te dan ba akum enti be me dwene se enti obeya waja ni hoyi enti woni yatenka woni mu obi a yafa ne da na wonim se de yesi ni be ma da na ne ko do mamenka ne ko do die ne ko do die ha dwen me ko da mamenka ma san kan ye me kan ye se wa hunu na wenyi na be ma wanjuni wenyi na ho wo de wo kwa na wakosi wagedem wukwa no wakosi wagedem enti be man Paul won hunu se onu nko ate wono na wote hokwa ote hokwa 2 years no ja 2 years ya wo ja obe sha dem no ote hokwa na wa sa hwe enyoma ya wo de ye wo be yesi enyai yesi tena ho yesi enko yesi tena ho enti wo yire waka cha wo yire se ko sra wo maame bra na wo nya mpai bofuo na kwe wini madi ha me ai wo ba ni nyempa ibofo wo mo mpa ibo so ni nkrofo be bo mpa ye na wo be si meboa wa so kwasra wo maame na me benya asofofuo mo aba efie ha na ya be ye hunhum mu niyama na wo mo ye hunhum ni niyama o ja wo be yi kwan a na wo hu kwan se esese ye kofa wo ba foforo ade ni ba be hyedam na wo be sepe wo ho wo sepe wo nipadua nyina wie na wajai tiro na wo de pepa wo nyankomade no wo de pepa amomo hemu no na wachechire ni nyina wo politin bagim na waja ne ho obai ba ya de fie rakacha ne se hey entukwa nya wo kunu na me no wa ya aka ada na wutukwa nya wo kunu efiri se na no ntumi nka osuro wo suro ontumi nka because okwa pa ema ne bi so ye hrebre onkwa ka ne ya mebo no etu wo se me no wa ya aka entukwa nya wo kunu ada na entukwa nya wo kunu efiri se wo kunu ankamu anna amama ne bi ya ankamu anna so de wanya bia amfa wonna wanya ma ne bia amfa wonna anu ne ankamu anna eti wochina wontumi nna adechia wontumi nna wo kwa aware no wo wonim se ono okọ Jehovah Witness abusuafo antenase ne eja ebi wu a ebi tiase ne wo fatena aware na se enti wo mpa na aka mintumi me ne wo fa yafunu na emom kofo wo ba ne metenase emetete no mama bebre bodam mama bebre kasa sister ba ko bu huna mese me nyame betwa ne ka na adame fa kwan wesu wo busa ne so me refi me ho ama bebre yale ya basa ama bebre ni pedua sai ana omode nam ho ana omo akata so yesra mema binum awariye yemfa nso anko heaven enti wontumi a enko ram no wo ba betete wo ba no adechi anopa na wo tete no anajo na wo tete no na waja ne ho 2 years abusua ne mpanansem abusua no omo nnono abusua no wo betumi aye bibi unse abufuo de ba wo betumi aye bibi se o me kwa hye se ebi abusua bedane ya ni aba be shame se ebia ade koso yi nyina no mebo mekuma amane mebo akuma amane ofo oba mebo na amane iti mede ensei kakrai ebadane mani na mo hye se ebia abusua no beba me nchen na mehu se ade ba ma yi eye abusua yi ya
mede nsa ne ba ya wo se Wanfa na no anko kan no de nsa ko. O de bibi chire. Da bibi sese. Eti wanfa ring na anko. Ring be. Wanfa ring na anko. Wanfa Bible na anko. You recognize it ring wawade mu than nsa no. Ada na ne bra kusa. Is more important than the ring. Ada na ne bra ka cha na say. O go fa ring na Bible na mra. Ring apetese no mo je no snap no. Omo respect no che ring. Enti ada na o ka cha so ko fa mra. Ana ku ada no mfa na no nko kan. Verbally mi pa twa wale no majai. Waya wie ada na busua ne so me hwehwe wo ba no. Ada na busua ne me hwehwe. Na no ka sa wunya ware. Waja ware mu wo do a mo hwehwe no. Amamre mu no wo de nsa be ma de be ware wo sa akoma busua awade na gu. Omo mpanansam. It is the sound in Sako for one o'clock. Omo mpanansam. Omo nono. Omo tower bay. Omo tower bay. Yabio. Ya wo chira no meto ase ba. Na je seso de nsa ne ko. Aya bufuo. Okay. Ade so wo mo hye. Ade so wo mo hye. Ana ko fa ha. Ade so wo mo hye. Bufuo na mo ti dia wo da. Bufuo mo ati ni ha. Na ko ka sawi ana ba ko aka. Bufuo ba. Edi ani onya ma nkasa. Okay. Onya ma nkasa no akasa wi. Na me ka che so. O wi. Wa nwie na akoso ni. Me pa cho ayi. Sa no tie. Ne. Sa no tie. Sa ne ta Ga sa ma se. Ayi Priscilla enya Vodafone no. Oba yes obenya. E fancy Priscilla ni di ode ba ya no Priscilla e wi ya no afre. Unsa Maa ye fast wo bobo number kra Maa na timi e fa ne fast se ne me ma. Okay, ya de go no. E fast e go si say. Smart na ko 3 4 na. Smart. Na bre wa de me ko bintem. Me yi miss. Enti se be. Una mo bless e de da go. Una mo bless. Grache medumo no nyina me na media na dem etati go no na afa ni ade ba beto so enti me pa chaw mo am yisu etati go ya de ato so enti mo am yisu etati go no fast we ya fast connection we don't come me baba dia na efa na wo obenya etati go no sadawroma eya ma me hunu se wo na onya esa de Priscilla e na enya Vodafone no Abena Jane me producer number amount Mr. Ye wi afre producer na ye fa wode no emma etati go na da so no wa wo benya ma ye hunu kwandam ma ati afo hene eke enu fo nya nkwala de a yo ene wano mo ene wa funu na ahihye me sin na ahihye so tene sa ma tuaka de o tuaka de o zo ye ndine de aha mbato menkasa na yo bibia sana machia wo yo medase yo ade wo mu ni se ya na nye se bia na ku a obi ta no ba ma ko we no kure ba ko pe asem de wo kan wo sha sha wo kan won se ma am because na that time no you were on point wo mu sa na me pese me disable ba o chia no a na ko fa sama ba we ade wo mu on se de wo mu ni se o ba wo betumi aye de wo betumi bia se wo de be ma wo be wo de be hu se be ma do ana ondo me no ya dwen na mum as to say wo de ensa o say ya mamre no de ma ensa o ensa me na me keto say na say ring de nka ware wedding bebre wedding ring no nka wade ho ene ka say de say nka azie ni ware nko ware because azie ni won say ring ene enso ware aware ring nka ho e ya asenso de say obi be hunu se condemn ma ware condemn wa okay me be za ira nso anu nso na ya ware enti na de eye broni de no e won se ye kwa ya ware no na ring nka ho ba brofo de no white wedding buy na de ka won sa so eye fan ye gitum enti se woni be ma ware na ba so wure huna ne se obi hu so ba so ja ware fa wa no kokan fa wa no ana se pebusuani penipa ba kokan ho won kwa busuani mu na won ya dance ye se be ma na manyane tie na mfie mienu ni wapie because that time na dia be ma na ye no it's totally bad so ne ba ete ba no kra nyo no nko ne wo ma mienu no wati ma hwem for 2 years wati ma yiw ne ma wakra wona fofo nyina se wona oyire ma tu be bia mota ko hand foforo mi why won ko hand foforo akoto ma bibia nyam ya se oba na wa ye no wedding no da mattress dada no so nsuo de no de nkura adu so gumu ono a emu tutu de no ama ba na wakoto brand new mattress akoma brand new woman
brand new room, brand new bed, brand new mattress, brand new woman. Thank you, my teacher. That is the problem that I have. That is the only problem. I don't have any problem with the man, but the problem that I have is to buy brand new mattress. Okay. Either ask for more for this one, another for the girlfriend, and just left the old one for your wife, for the wedded wife, the one who has been recognized by the family. Yes. You left that the old one, the one that is so is inside for that woman, and bought the brand new one for the Bravo. For the girlfriend. Which is totally for that kanchima. For that kanchima. Thank you, my teacher. That is the problem. The so close is bed bites. The one who is so close inside the mattress. Now if you ask one, don't look at my face like that. I don't want problem. I don't want to fight with you today. Just leave me. Leave my life for me to speak, to talk to my friends, for my audience and my viewers. Leave me. Ebiam, Marco, share. If you say it, you know, when you force it, who be fonsa, no one. I mean, Pastor Jules, God bless you. At the end of the day, I also had to one fan to be frat. And maybe I take advantage in this way. Because of say we are standing on that basic traditional and a bear magic and a bear magic and a bear magic. Seven brothers and young sending yes, a binim, the Bianameka, and when they queen or Africa. Yeah, man, a bear magic. Go to America. The question of Mama. Who is Bama? We are talking of Obia Oyen Senia or Yadiaman for Swaban of Swaman and mine. We are not talking of Bema Keke. Bema na yede. Ubi use Ghana ha. Ubi bobo no mane. Or Bema mu ane sebi on empran for dos. Yes. Nene empran for dos. Dos nti. Chese sebi nyansa ni adwene. Eni utirim. Nyansa. Yabebo obi mane. Ewo oman yi mu a. No wo sika. Ne empran for dos. Or kai sakase. Go to America. Go to Germany. Go to UK. Go to Canada. Na ko kai na mo de ba Ghana ha. Muslim ya champion na musia ya ntoji mo mfrem na mo ya mo bola car no no. Mo bola car. Move na ya taxi wa America, a taxi. Awo, obi tro kra de ma na ya mo 2020 registration, one fan prank kwa obenya 5. Ya register 2020 private yi, tro kejeti ayamraga, tafo nzongo ayi makola no nya ade no. Wo de benya ma 5. E wo de hirechi. Sebi nyansenim Ghana for me ma mum yenwene sebi ebi ma wo mum yensue nyansa na mo ya brabo na sebi nyansa na mpratwe elumba bodwom ofiefo ye wa wo se ma sue nyansa na okuramu prot esa unya ha prot so yo ga kweda manfo asie kwadan o kenyi na nim so be kenya sasam se me sidan na me tukom na de me ga akra kwa kama moment mama want man sida prot kwa bu ni ko ha dan Paul. What go hard dying? You know, Maho, and grab you and film you no more capre. And the man crying, you know, one mammy, you know. What I said was only me and Sandra Paul, Ukrumu Protosa. Paul, Ukrumu Prot, sir. I am for no Tony in a corner. When you answer for prot me cannot credit at you. When you be a sweaty, you do one mamma baby. When you answer for two for support, or show ma, would that because your work of cram will be at the age of 70 years. Ubi Jakana Okanesu, Ubi Kutapuma. When I do some in a year, when I go to the Tamanafa, when I been with Janam would be, what's sorry of any bridge that they must stroke. I hear you, obey him, and Yakobopa, Yakohenipa, you tell and come of some and you have a shaman with them. 7 previous, Ubo Bray and Cananam, Nkumoka Mosia, Ubo Bray and Nkama, no much Amosia, but mean 2 years for. Say yen sa ya me come be as abrofo yam fie yam sua bibi kakra mfra abrofo mobile phone kura ma ko o kombroni akura wonya mfie dumienu e na o tran se na fechire etimi to 6 million Ghana ha etimi to ebi 60 million 20 million akura broni akura wonya 5 years etimi ye watch na Ghana nya kari sika 2000 akokura bro atwade o o dia se na akokrafo ku man kan frank toa Uyamba papa penini disika nyina twempra na magu school fees kokotua me se mema bebre up to now omo school fees me se na do kwa ye free senior school dan ne won si school hoda ne ba ko school be wi won si wo the PT kronko bi da no on den yonko na yamba
champagne ko buku hotel no na koda ade che wotua 500 Ghana cedis 700 obani hia mpabo obeto pedico obeto medical obeto sedico obeto ineki obeto bibi bia de mani bi obetua everything kiosk about 2,000 3,000 no opie no ko tuaka no ko tuaka obiti ko buku ebeku ekobuku hotel